Нурбекен 50 жаш болуп Жыргалы ресторанына келгенбиз. Биз эми слайд шоу даярдадык эле, ошону көрсөтөйүн деп. Жакаке болсо Жамат Жакаке. Жаматтын атынан келген. Жакаке Нурбекен 50 жашына утта койбойлу. Ederiz. Şeyi den soğuklar. Ama şu Nurbeyaken ben kadar öteki Cengiz yaşı uzun Valla çakal olur. Şu limandı, talaydı, akeledi, Cengizlerden olsun. Şu tastatlar, şu nelerine cayır odat. Konukta böyle odat. Yaşına kayıp, su olsun. Jakşı Ama mesela болот. ben soğukta olsun. Doğru bazı, sıkta olsun. Şu limandı, şu Cengiz akelerden olsun. Айтканыңыз келди Жакаке. Жакшы кабыл электен рахмат. Сосед деген ушундай болуш керек. Жылуу кабыл электен айт. Жакакеге айтып атам, азыр микрофон ишке тийбей калышы мүмкүн. Видео эстелик болот деп туруп. Жакаке. Құдай бұйырса. Жакаке красавчик. Сен де 50-ге чыкканда бүгүн сен той бер. Құдай Искер. 36 жыл істеле қанап қалдық. Істеле уже эмки жыл, наркы жыл болу, 40 жашқа чыгабыз біз да. Анан биз да келип кабыл айта алабы буюрса. Құдай бұйырса. Барыңарга салам алейкум.